Nećemo reći, mi smo kulturni narod. Ne javlja se. Evo, Bajić je tu došao sa fronta, vi ga nećete ništa pitati. Ajde. Kako je bilo u Rusiji? Odlično. 50.000 mrtvih. Od 60 mogućih. Evo, neko zove. Evo, zvoni, sad će reći. Evo, za golu je. Halo. Alo. Halo, dobro večer. Dobro večer. Imam jedno kratko pitanje. Mogu pitati ovog kapitana nešto? Da, možete. Generala, prosim. Gdje mi reci? Alo, kapitan. Da. Jesi ti Titin junak ili nisi? Molim? Jesi ti Titin junak? Jesi ti Nije Titin to junak ili Titino, nisi? to, pa znaš kao je Titino djelo, ovo ti je od Putina djelo, direktno. A, od Putina? Pa dobro, to ti je isto ko od Tite. Nije od Tita. Ja sam ti za Adolfa Hitlera, NDH i Geringa. Molim, nisam čuo. I Manganelu. I Manganelu. Nisam čuo. Znaš šta je Maniga? Manganelu malo. Generala Manganelu. Ajde može ona pjesma Titina jedna. Ne, da ti ja, ne znam ja te pio, ne. Tito nikad nije postojao, druže moj. Kako nije, jeboga dan? A nije, to je bio falsifikat. Druže, ti to mi ti Tako je, druže! Bravo! Sutjeska drva. Bravo, svaka čast, za ovo dolazi donacija, Svaka čast, za ovo dolazi donacija. Može, ajde. Svaka vam čast. Ljubimo se. Pa dobro, poslaću preko Ajde na Paypala. PayPal tamo, stavi 100 eura. Može. Pa joj, za druga Tita uvijek. Svaka čast, aj. Držao nas je 40 godina ovako divlje u opiku. Svaka ti dala je velike i malo. Hvala. Ajde. Živio. Ja sam za njim.